Sanibona ngiyabingelela Mnguni ndengazala mndodo kwasiphansi ehlula amanye amadoda umthandi wabantu umazondo zethawu umathando zegwili isehlula amanye amadoda awuba wethu ngithi angibuye namhlanje ngizokhuluma nabantu benkosi ukuthi ayikhona ikhona into eyinkinga la esizwe abantu beyikhuluma abanye bayikhuluma ngoba bezwa ixoxa abanye bayafisa ukuba nayo nokuyazi indaba yamadoda Omgede masikhuluma ngamadoda Omgede sikhuluma ngemfihlo enzima kakhulu ethinta abantu laba abafishane ababizwa ukuthi omatindana abanye babizwa ukuthi oTekoloshe abanye babizwa ukuthi Imkhovu kodwa le ihlukene umatindane nomkhovu noTekoloshe izinto ezihlukene lezo kodwa mawusuthi amadoda uzokuhlanganisa ndawonye igama elithinta leli khubalo Imkhovu ikhona nakuphi khona kodwa umehluko angeke uzukwazi ukuyibona phela ngoba kunekhubalo eliphathwayo nonikwa lona elenza ukuthi ukwazi ukuthi labantu babone elenza ukuthi ukwazi ukuthi labantu ukhulume nabo ubenzela amasiko abo ubaphilise lempilo wena ofuna bayiphile bekwenzele lento wena ofuna ebayenze ngizokhuluma ngakho ke namhlanje ngoba niyazi nonke ukuthi uma ngikhuluma into ngikhuluma ngento engisuke ngijulele nento engisuke ngiyazi ukuthi into ekhona ngempela la kunekhubalo elikhona elikwazi ukuthi ukwazi ukuthola lento kodwa uphatha leli khubalo ngesandla bese uyanikwa ke lona likwazi ukuthi likulethele labantu ukhethe labo banobafunayo ukuthi ngifuna laba nalaba abanye abahambi laba bazoba ngabala ekhaya benze lamasiko uma ngithi amadoda Omgede ingoba bona abahlali ekhaya uyazikhethela ukuthi ufuna abazohlala ekhaya noma ufuna abazohlala emgedeni laba abahlala emgedeni ke yiwe sizokhuluma ngabo namhlanje ukuthi abahluphi ngalutho wena ngoba bahlala kuphi emgedeni lapha emgedeni ila abadla noma yini abayithandayo kunokuthi beze la ekhaya bezophakelwa kodwa emgedeni baphila impilo abayifunayo kodwa wena bazokuvikela wena bazokunikeza imali wena bazokucebisa okuyinto ethi uma sekwenziwa amasiko abo iqala lapha indaba ekuthenini sihlukanisa kanjani ukuthi beyohlala emgedeni bengezi la ekhaya na la ekhaya beza kanjani impahla inkomo imbuzi imali bakwandisela khona kanjani into leyo Imfihlo engithi angivele nayo ngoba leli khubalo ngihambe ngihamba ngalibamba ukuthi nanti ngiyalithola ingakho kunophumela ebalazweni ukuthi indoda ebona ukuthi ubudoda bayo obuncike ayisondele sikhulume ikwazi ukufuya ngoba uma indoda ungenayo imfihlo awuhlukene nomuntu ongumama ngoba wena kuphelele konke nje kuyazi ukuthi inamba yakhe yasebhenki ithini ebhenki unamalini kuphele kanjalo awunayo into eyimfihlo eyaziwa uwe wedwa ukuthi nginento eyisisekelo sempilo kusala ekhaya ningezwe futhi abantu benikhohlisa bethi kukhona isithwalo esingenabungozi kukhona isithwalo esingabulala umuntu lokho ningezwe bekamba amanga ngani ngoba umuthi iwona ongenabungozi umuthi kodwa mawuthwala kunemithetho ebekwayo yalento sokuthwele ngayo ukuthi kuzokwenzeka 1 no2 no3 wena mugcine lokho abukho ubungozi kodwa lento ungayigcinanga ubungozi bukhona ngoba uyigcinanga lento so ke ngizosho ukuthi ke uma ufuna ukuphila impilo woza impilo isithwalo iyafana nempilo yokuba nemoto imoto yonke iyaservice imoto yonke iyashintshwa amathaya uma imoto engasela amathaya yenza ubungozi ngoba isela amathaya so nezinto lezi sikhuluma ngazo zinabungozi uma ungayinakekeli ngiyabonga ningakhohlwa ukusubscribe kule channel yami 1 December 2 December 3 December special sibe sisegoli khona sika 5000 special khona sika 10000 khona sika 2.5 uyabhalisa uma uzongenelela 1 December kuzoba umhla ka 3 December 10 and 11 sibe siseThekwini la sibe silungisela khona abantu ispecial kuthi ngomhla ka 15 14 15 16 17 siyaqhubeka eThekwini ngomhla ka 20 nomhla ka 21 sobe siqhubeka futhi eGoli please
bhalisa kusenesikhathi nazi inamba benifonele kuzo ubhalise ungalenzi iphutha usale entweni enhle kangaka nasentweni enkulu kangaka. Inkosi nibusise, siyabonga.